सरकार मराठी राजभाषेचो विषय फुडें धुकलीत आसा. अजून मराठीक राजभाषेचो दर्जो दिल्लो ना. 3 जुनाक गोंयचे मराठी प्रेमी एकठांय जावन मुख्यमंत्र्याच्या आल्तीना वेले बंगल्या भायर धरणे धरतले. पावसाळी अधिवेशनात सरकारान मराठी राजभाषा विधेयक पास करचें म्हूण मराठी राजभाषा समिती मागता. मोगोचे 3 आमदारांनी खंय तांकां तेंको दिला. दुसरे वटेन मायनिंग ट्रकवाले तांकांय सरकाराची पॅकेज जाय म्हूण पणजे आझाद मैदानार धरण्याक बसले. 3 जून रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या घराकडे मराठी प्रेमींनी धरणं धरावं आणि तसं आता धरणं धरलं जाणार आहे. 3 तारखेला संबंध गोमंतकामधून मराठी प्रेमी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे जमतील आणि या धरण्याचा उद्देश असा आहे की आमची जी मागणी आहे की मराठी राजभाषा करावी, यावेळी आम्हाला वारंवार ते आश्वासनं देतात. मुख्यमंत्री म्हणा किंवा इतर आश्वासनं मिळतात, प्रत्यक्ष कृती झालेली नाही. त्यामुळे आता या पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी ते विधेयक आणावं आणि ते संमत करून घ्यावं, याकरता आमचा हा धरणे कार्यक्रम आहे. MGPच्या लोकांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही 3 आमदार तुमच्या पाठीशी आहोत. मराठीची चळवळ व्यापक करपाक गोयच्या सगळ्या तालुक्यांनी खंय जागृताय घडयतले. वेळ आयल्यार विधानसभेर मोर्चा व्हरपाची तयारी तांणी दवरल्या. मोर्चे निघतील, उपोषण होतील, म्हणजे काहीतरी कार्यक्रम प्रत्येक तालुका पातळीवर होईल आणि त्यानंतर विधानसभेवर मोर्चा आणणं हे सुद्धा आमच्या डोळ्यासमोर आहे. पुढे गरज लागली तर मोर्चाक कितले मराठी प्रेमी येतले काय म्हूण अदमास विचारल्यार वांगडी म्हणटात खबर ना. इथं आता आमच्या किती येत आहे आम्ही सांगू शकत नाही. जास्तीत जास्त यावं असा आमचा प्रयत्न चालला आहे. इतले मजगती मायनिंगातले ट्रकवाले तांकां बाकींच्या भशेन सरकाराची पॅकेज जाय म्हूण पणजे आझाद मैदानार येवन धरण्याक बसल्यात. सरकारान खंय तांकां फटयले. मायनिंग बंद जाल्यार कमीत ते 2-3 वर्सां 3-4 वर्सां सुमार जाली. आमकां सरकारान पॅकेज दिता म्हण सांगलेली. ती पॅकेज काय अजून काय आमकां ना, कांयच दिवंक ना तेंच्यान. पर्रीकरान आमकां सांगलें की तुमकां पॅकेज दिता म्हण पास केली असेंब्लीक बी तेणी. सगळे विशय बी जालो. तो उठलो दिल्लीक गेलो. आमी सद्या बेकार आसा. कोणाचो दिसावडो करता पळय न्हू, तो तेजेर पोट करता. आमची भुरगीं बाळ आतां शिकणारी आसा, ती फी भरपाक आमच्या कडेन जायना इस्कॉलाची. एक दीस आमी पॅच जेयताले, एक दीस शीत जेयता न्हू. आनी कितें करतलो? भुरग्यांक आतां शिक्षणाक पयशे जाय ते खंयचे हाडटले आमी? अशें कामां बंद जावन भुरग्यांचें शिक्षण जाता जायना न्हू. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे आनी चेतन गवस. आय लिगांतल्यान भायर पडिल्ल्या धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान फुडल्या वर्सा सकयले दर्जाचे लिगांत खेळून परत आय लिगांत सुवात मेळोवपाचें टार्गेट दवरलां. मात तें करतना धेंपो गोंयच्या उदेते प्लेयरांचेर लक्ष दिवन तांचेर बिझनेस मॉडेल उबारतलो म्हूण क्लबाचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो उलयला. अंदू धेंपोचो खेळ बरो जालो ना म्हूण रेलिगेशनाची पाळी आयली. ह्या सिजनांतल्यान देख घेवन फुडल्या सिजनांत नेटान खेळ जावंक जाय म्हूण धेंपो उलयलो. ह्या सिजनात धेंपो स्पोर्ट्स क्लब फक्त 3 गेमी जिखले आनी वट्ट 20 आय लीग गेमी उपरांत तांचे फक्त 19 पॉयंट जाले. पुराय सिजनात धेंपोक दुखापतीचो फटको बसलो. तशेंच तांकां नवो कोचूय हाडचो पडलो. जाय तशे लोकूय तांकां मेळूंक ना अशें अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो म्हणटा. It's a big disappointment for all of us, for our fans particularly, and for us that we won't be part of the coveted I League next year. I think few things went wrong actually. One is there's no excuse. We have to take responsibility and say that yes, all of us failed, and it's a good lesson for all of us, so that now we will work with extra vigor to come back to the I League. I think series of injuries. There were matches where we barely played with even one foreigner, so that was the state of affairs. So anyway, I would say bad luck with a misjudgment about our forward lineup capabilities. I think with one Tolge gone, we had no scorer. A change in coach during the season, because it does affect a team morally. Trevor did a fine job after coming back and analyzing the whole thing, but it takes time, and we were in the heat of the I League. गेल्या 3 सिजनांनी घडिल्ल्या बदलांनी धेंपो स्पोर्ट्स क्लब मातसो हल्ला हे क्लबाचो अध्यक्ष धेंपो मान्य करता. The changes happened too fast. Changes were desired because if you see during Mr. Arman Kulaso's time, as he exited, the average age of our players were anywhere between 28 to 30, which is very, very high in Indian football, in the football sport of football. And we tried to get it down to like 25, 26 over the last 2 years, which is actually good for football. But, you know, probably the changes were so fast that the whole thing got a little bit destabilized. आता धेंपो स्पोर्ट्स क्लब फुडारान बिझनेस मॉडेलान चलतलो अशें श्रीनिवासान जाहीर केलें. The model is going to change a little bit.
And the only positive thing about getting relegated, I would say, although we are very, very disappointed, is that now I would like to focus on younger players, Goan players, would put more resources and focus on youth development, grassroots development. I'm trying to locate somebody who takes over as a technical director of the team. So the focus could probably is to produce excellent footballers who can then get into the ISL fold and the I-League fold. And if it meant, trading those players and selling those players, yes, it's a model. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार. पणजे कला अकादमीत पंचरंगी सामना म्हणून लावणी दवरिल्ली. लावणी सारकेल्यो महाराष्ट्रांतल्यो पारंपारीक लोककला गोंयकारांक पळोवंक मेळच्यो म्हणून ही कार्यावळ. कार्यावळीची निर्माती नृत्यांगना शिवानी भटा सयत तेजस्विनी कोल्हापूरकर, माया शर्मा आणि बरोबरच्या कलाकारांच्यो लोकप्रिय लावण्यो जाल्यो. ते शिवाय लोकगीत आणि हिंदी मुजरे आशिल्ले. पळयात एक झलक. नाकी डोळी छाना रंग गोरा गोरा पाना त्याला धरून पाना फिरवायला कुणीतरी ना होया फिरवायला राजसा जवळी जरा बसा जीव हा पिसा तुम्हा विनवानी राजसा जवळी जरा बसा जीव हा पिसा तुम्हा घरच्या वाणी मला मागवा 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 रात धुंदी तेरी जागवा रात धुंदी तेरी जागवा. इतल्याने खबरांची तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.